can also confirm this or somebody just murdered him and took him. The chairman wa Bujumbura West Cell, Julius Chiza, yashoboje kuyamanyisubwa ahacukorwa ikihango ry'erizoba akamanyisaho polisi. Twaija ndidi tusangiye niko ayenegire aro baitu ekikunduma muno ababayiro bakungamba ijarugiro mwabu kiguru bya yakungana muno na isana kujumirire ensonga zeno mukazi so niba yamuhura bwamaziye kumuhura bya wabamanya byamire batulo na takingura nyikyakara landlord kujja babimusoborolere yakwata orugi kusiku orugi arozere ne haiziraho omuntu baitu ogu yajumirwe kikorwa cyo kwita na mnongo myeto aho yabashaba okwehare bukorwa nkebi na mnonga babugarizo cyo abasigazi nkujumira muno babazire nkubita umukazi abayisiki nabo jo tingo niro gubaba niwe bakutekereho ngomuntu kandi kirungi muno omuntu ofunire kizibu nkali kugenda yehanoze abandi bakukansolinga kurujira landlord Joseph Kagwa ahisubwe apangise enjuye okumara amezi abiri gali mananuko abataka maziro kusome bwenga yezi yakebe baitu nanyoki baikyo kunira kaire ka kirokyo byo kwezi 20 niba waye nantereresa nangamba niba wangu nikatakora hata kingura Kagwa yamanyiswa baranwa shamushanju okubasha ngombirwa asimu kwata ikura ikufuro baeriyo naye ebe italiyo nakoraki nakingura ha surprising kingura anti into is haliwe nagamba umuntu ono agonda kumuzanisa nagamba what's wrong with this one hati nagamba kandolo umuntu ono ayiserekere nyuma yake kikateri kingura anti kuri umuntu step Crispas Abtegeka yashobora kwasimu abira ryo muntu murungi konka kuteganisubwe kiniga buyaho ungana abera owe no mubihiza we nakugamba gangu nyomanya ngataye nkomo nyuna ndakubaza nakwatwa usungu na nimuika hino na point yo kurwana Abtegeka nashobora ngo ahereshe kureba simo mwabazyo atakajiro mukaye umuricugorobya yagenda omwabo era nanyowe wendugireyo gananka kiriatete wihuno kamazima kwisunanga nanka tataro mmoja kubereka yinigire ahita akora mwanya kandi yakebera umugenzi bwanyuma yatwara umukabafu umuruhoyima city amakuru akagasha kwa God asaba abwa tayari West